Herodiya yari kwishari ngo yamaryomeka. Imbogamizi zibiri abagore bagira zikomeye harimo kutibagirwa kugira inzigo yo kwika inzika imyaka urusha bagukubitiye mu rubambo tukazogira ngo umugore wawe ubwo yabyibushe yarabyibagiwe. Kibasa bibagirwa titwo kwibagirwa pe urusha wamukubitiye imirimba habe nubwo bari muri Amerika. Umwe ngo yaravuze yamavuga ngo yibutse urusha bamukubisa gishako. Umugabo w'umunyabwenge agomba kugira umugore w'inshuti nubwo bigoye ukamugira inshuti. Nutamugira inshuti umugore iyo umugiriye nabi aza ari kodinga atazi kwandika. Ariko abagore kubera imbaraga Imana yabahaye, kubera amavuta yo kumenya kubiba no gucengeza no guhindura, Imana yadusingirije nk'impano itadereza abamarayika. Iyo mpano niyo mugomba kurimbira, nicyo kintu gikomeye. Iyo uri umugore ufite kwizera birorosha umugore guhindura umuhana no guhindura itorero no kubwiriza abantu kubazana kuri Yesu. Biroroshe kandi umugore wuzi umwuka wa Yezebeli kugusha abagabo 50. Imana tubabarire. Yezebeli ngozana ibigirwamana bosereza Baali na Ashera ngo amateka aribagirana abatanzi babura icyo bakora, abaririmbyi barataha. Ngo bamare gutaha akabuti karaba muri Israheli haba ubunebwe bene bwa bunebwe ni ngaho itorero rya kinogi rihaye rigana kubera umwuka wa Yezebeli. Abagore benshi barabanye imbaraga, bashize imbaraga, abagabo barabanye imbaraga, baribagiwe. Abagore bageze banezerwa, bagendaga buzuye imbaraga z'amandiko, buzuye urugambo n'amacakubiri n'ishari n'izangano kubera umwuka wa Yezebeli. Dusamburiye amapepo, tuzamura amaboko abantu bazima, muzamura amaboko heke uko yaheseba hariya ingamo inasama aje mupepe Bwana wa majeshi. Haleluya! Imana ishimwe ko hakiri abagore muri twe bataruzura umwuka wa Yezebeli. Ikinigi umwuka wa Yezebeli wamaze abagabo benshi b'imbaraga, abagabo barabashubanganyije. Iyo umugabo yahuye n'umwuka wa Yezebeli azagenda yivugisha, ico ni kimwe. Icya kabiri azagenda yikanga ubusa. Icya gatatu taza kunda urugo rwe, taza yikoza mu rugo. Icya kane takunda urugo rwe, aza yamataha yakanyaraje, nuzoza ubona ameze gutyo uzumenya ko hari ka Yezebeli kamwegereye. Turasamburiye mu izina ese ko muhwereye umukutano uratangiye mukubitira Imana amashi. Umwuka wa Yezebeli ujubanganyije itorero, abantu bagasoma Bibiliya bameze nk'ihene ziri ku biziriko, bahora muri administration, ntibemera ko imbaraga z'umwuka wera zimanuka. Kubera iki? Abantu buzuye umwuka wa Yezebeli baba muri dirigiti, ntibemera kuyoborwa n'umwuka wera, baza bavuga ibintu babica hejuru. Itorero tirizoshanga abanyembaraga bazokora Imana ikoresha, ntabwo tuzogendera muri dirigiya keretse twuzuye imbaraga z'umwuka wera, nibwo tuzobasha kumenya gukora ibyo Imana ishaka. Mukubitira Imana amashi cyane. Haleluya! Yezebeli ngo umugabo we yifuza uruzabibu rwa Naboti, ngo amare gushika ngo arataha arazira akabanebwe. Umwami perezida arataha muri presidence, yamavuga ngo kubera ko Naboti yanyonye uruzabibu bagiriraye, ariko bagiriraye azagira amasipera 3 ntanyurwe ngo siri yigura ngahe yewe gira umutima unyuzwe. Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyijwe n'umutima unyuzwe bizana inyungu nyinshi. Bwana sifiwe sana. Umugabo muzima, perezida muzima ngo arababara, ngo aracuramye, arazira yanga kurya, ngo aje kuryama aracurama. Amaze ngo yitokeza ka Yezebeli, aramubwira ngo se niki
ikibazo cyabaye bazi gukonveka. Attention, bazi gukonveka. Yeme umuntu ukonveka abagabo 850 ko murumva borosha ako bagira imbaraga mubakubitira imashini ubwo nimukubitira abashi abagore babanebwe mukubitira amashi kuko muri twe harimo imbaraga zo guhindura ibyiza. Yema Yezebeli ngo aramubwira ngo wowe ibi byakunaniye. Perezida kuko yari yananiwe, yari yatekinitse arapanga aravuga ngo reka agira amafungo y'amafuti atemewe imbere y'Imana nabyo ntibizamera neza. Aracurama umugore aramubwira ngo byuka ngo urye gusa wowe urye ibindi ubindekere, ibindi ubindekere. Ngo amare kurya yamaryama neza yamanezerwa amaze umugore arahaguruka ngo atora abagabo b'ibigoryi. Imana ishimwe ko atatoye abagore. Dore ko bazaba dusigaho ibintu byinshi. Atora abagabo b'ibigoryi, bivuga ngo abagabo b'ibigoryi bahereye icyo gihe, ariko si benshi bazaba bakunda kuba ari nk'abanga mu muhana. Tibobura nta muhana uba gutyo. Ngo atora abagabo b'ibigoryi arababwira ngo mugende mukereye dosiye kuri Naboti ngo muvuge ngo yatutse Imana n'umwana. Batera Naboti amabuye. Imana ibwira umuhanuzi Eliya iramubwira ngo kubera inama y'umugore Yezebeli wakoresheje abagabo b'ibigoryi Naboti agapfa arenganye. Iramubwira ngo ugende ubwire Ahabu ngo ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti abantu baza baje inama zo kurenganya abandi. Hari ijuru rizariburanira abantu barenganye. Imana yaburaniye Naboti navuga ngo sinyoga herwamwo bene wanyu bo kugambanira batakuzi bo kugambanira abantu ko baratanga ifaranga kugira ngo bicisha abandi bagatukisha amazina y'abandi. Ariko Imana ishimwe izirenganura. Imana yarenganuye Naboti nawe yo kurenganura. Muzi ko turi mu gutanga ifaranga ku bahanuzi b'ibinyoma kugira ngo bakereye impamvu. Imana iravuga ngo ugende mu rugo rwa Ahabu umubwire ngo kubera amaraso y'inzira karengane ngo ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizorigatira ayaho kandi uri umwami. Bibiliya izivuga ngo Yoshafati ngo abwira Ahabu ngo dutabare Galiyade naho nahacu ngo bagende bagiye kuhakombora ngo bakigerayo ngo kandi waje kugenda iyo umuntu afite kese mu mutima azi kwiyoberanya azayiyoberanya ngo ariyoberanya yambara imyambaro itari ya cyane. Ariko Yoshafati kuko ntaco yikeka ariyambarira. Baragenda ngo bararwana intambara yarangiye. Bibiliya izivuga ngo urusasu kurwo gute ngo rufata hano mu gikenyerero rurinjira tiyacikaniraho ngo bamurengeza vuba bamwirukankana mu igare ngo baje kumugeza hahandi imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti abariho intumbi yiwe n'amaraso atembera. Ugire neza ugire nabi imbere birakurinze. Nukuri nugambanira abandi nugira umwuka wo gusebya abandi ubishiremo imbaraga ubishiremo amayeri ubishiremo ubugenge n'ubutwari, ariko kumanywa izuba riva aba bantu bagukubitira amashi bazongera kandi bakugire gutyo kubera ko umwuka wa Yezebeli wo guhangara wo kwanga w'amacakubiri waratwijiranye. Imana yarenganuye. Abami ba mbere igice cya 21 umurongo wa 18. Icya kabiri muhasome Tito, urwandiko rwa Tito 2:4. Abagore batakaje kwizera muri bo nta rukundo bagira, ntibakunda. Ari imiryango ntibayikunda, ari amafamiye ntibayakunda, ari itorero ntibarikunda, ari abashumba ntibabakunda, ari aho bashatswe ntibahakunda, ari aho ntibakunda, nta rukundo rubabamo. Ninde wahabonye hasome Tito haravuga ngo kugira ngo batoze abagore bato gukunda abagabo babo n'abana babo. Amen. Abagore badakunda ingo zabo, abana bazabicwa n'inzara bakicwa n'imbeho ntibaba mu rugo. Ariko ngo abagore bakuru ngo bagomba kwigisha abagore bato uko bubaka ingo.
ni birebire, usome muri icyo gice cya kabiri urasangaho hariho amagambo menshi y'impuguro y'abagore tibakunda. Cya gatatu, abagore baferinze mu kwizera baza basaba nabi, bagira amayitaje ya feke. Ariko kwizera ni kwiza kuza gutuma abantu bagira amayitaje mazima, ariko umuntu waferinze agira utuyitaje twa feke duto tudafite iyo tusha tutokiza. Ariko abandi abagore bataraferinga mu kwizera bagira kwizera gukiza ubwoko, gukiza taifa. Mukubitire Imana amashi. Ngo baza basaba nabi. Mariko 6:24 havuga uburyo Herode ngo yacuje umunsi mukuru, ngo ararika abatware n'abandi bantu, ngo akoresha ibirori bikomeye. Ngo hakaba umukobwa wa Herodiya, ngo Herodiya Yohana ngo yari yarageze kumubwiriza ari kwishari, amubwira ukuri. Kimwe nuko abantu benshi bagujije abanzi kubera ko ubutumwa bw'ukuri bwashize, mugakunda ibintu za morali. Ubutumwa bwa morali ntaho bwo tugeza. Yohana umubatiza Bibiliya izivuga ngo avuga ukuri, yaraje mbere ngo avuga ngo jewe ndubatirisha amazi. Yohana umubatiza, ariko nguzi nyuma yaje ngo simfite ubushobozi bwo gukora ku mishumi z'inkweto ziwe. Ngo avuga imbaraga za Yesu, avuga ibitangaza n'imirimo ikomeye, aramuhana. Ngo amare kumuhamya mu minsi yo kubwiriza kwiwe, ngo abwiriza hejuru y'umugore uri kwishari. Herodiya yari kwishari, ngo yamaryomeka. Imbogamizi zibiri abagore bagira zikomeye harimo kutibagirwa kugira inzigo yo kubika inzika. Imyaka urusha bagukubitiye mu rubambo, tukazogira ngo umugore wawe ubwo yabyibushe yarabyibagiwe. Kibasa bibagirwa, titwo kwibagirwa pe. Urusha wamukubitiye imirimba, habe nubwo bari muri Amerika. Umwe ngo yaravuse yamavuga ngo yibutse urusha bamukubisa gishako. Umugabo w'umunyabwenge agomba kugira umugore w'inshuti, nubwo bigoye ukamugira inshuti. Nutamugira inshuti, umugore iyo umugiriye nabi aza ari kodinga atazi kwandika. Herodiya ngo araricunga. Yohana yaragize igihe kinini ari mu nzu y'imbohe, ngo barabyina. Agakobwa ka Herodiya ngo kabyina neza umwami. Ngo kabyina neza umwami, ngo arakabaza ngo se ngo n'abantu bose barabona abatwaye ngo banezezwa nuko kabyinya. Arabaza ngo se niki nguha? Perezida akakubaza ngo se nguhiki? Gusaba nabi yamavuga ngo igitwe cya Yohana, akakubera imitekerereze migufi y'abagore baferinze mu kwizera, bagira utuyitaje dufuye. Umutwe wa Yohana se urawurya? Habe nayo na Herode ubwe ngo yarababaye, yari yiteguye kugororera umwana ibintu bifatika. Umwana ngo arirukanka, abana benshi bafite ba nyina bapfuye kwizera bazaguma kugira ngo ubwo babonkeje ngo baracari bazima. Biragoye ko umwana amenya nyina, biragoye. Kabara umwana umaze gukura mu gakiza ngo yirukanka aje kubaza nyina. Usarira uwo mwana iyo yivugira ibyiwe by'ubwana byari bizima kurutaho. Ngo yirukanka iyo nyina araje kumubaza amugisha inama. Nyina yamamubwira ngo ugende umubwire ngo igitwe cya Yohana. Baza basama nabe abagore baferinze mu kwizera. Imana tubabarire. Igitwe cya Yohana baragenda barakizana, kumbeho umwana arakijana. Nuko nta nzu, nta modoka, nta kiceri, taki. Mariko 6:20. Imana tubabarire. Imana turinde umwuka wo guferinga mu kwizera. Haleluya. Cyakane abagore bagira baferinze bagira urusaku, baza basakuza, bagira amagambo, baza basakuza mu ikanisa, bagasakuza muri korari, baza basakuriza, bagasakuza, bakavuga ibibareba, bakavuga ibitabareba. Bagira amagambo menshi. Roza Muhando yaremze aravuga ngo waliyo shindo wana maneno mengi.
Imigani 31 umurongo wa 26 ndahakunda. Hazavuga ngo umugore w'umunyabwenge abumbuza akanwa k'ubwenge. Azavuga amagambo ari ngombwa mu gihe kiri ngombwa. Baza bavuga ntibaza bavuga vuga. Abagore baferinze baza bavuga vuga bagatera urusaku. Imana tubabarire. Amen. Haleluya. Amen. Umugore wa gatatu ni umugore ufite kwizera kuko duhaye twiguye umunsi utaraferinze. Ndabihamya ko muri mwe harimo abagore bataraferinga. Abo nibo tugiye guha courage. Abaferinze nabo turabagarura mu izina rya Yesu. Haracyariho umwanya n'uburyo wo kwizera ukareka guferinga kuko amaherezo y'abaferinze ni mabi. Imana yabwiye umuhanuzi iramubwira ngo ugende mu rugo rwa Yezebeli ngo umubwire kubera ibigirwamana n'ibintu makosa yagiye akora ngo nta muntu wo mu rugo rwe ruzahambwa ngo bose baguye ku misozi barebwa n'imbwa. Kwizera kwari muri Loise nayo Niki nyina wa Timoteyo ngo kwaragendereye aho biduha isomo ryo kuvuga ngo kwizera twigisha abana bacu uyu munsi kuzogendera n'igihe mutazoba mu gihari. Iyo umugore afatiye umwana umwanya akamwigisha, ni mwe barimu ba mbere y'abandi barimu bose. Iyo wigishije umwana izo wamwigishije ntibizabimuvamo. Turi mu gihe kigoye, systeme y'isi iri ku rwego rwo hejuru, ariko umwana wawe numwigisha Imana ukamwigisha kwizera azorinda apfa kwa kwizera kuko dufite inshingano zo kwigisha abana mu rugo. Mukubitire Imana amashi. Matayo 15 umurongo wa 25 kugeza ku 27 havuga umugore ngo wari ufite ukwizera kuri hejuru. Ikindi gihe dukeneye abagore bafite kwizera kuri hejuru, bahutaza imisozi, bahutaza ibihe, bategeka ijuru rikabumva. Umugore w'umunyekanani ngo wasanze Yesu aha yakora ibitangaza, aramusaba, aramubwira ngo Yesu ngo yararwajije umwana we w'umukobwa abadayimoni, aramubwira ngo data naje ngwinukiriza umwana. Yesu aramubwira ngo ibyo kurya by'umwana ntibiza bihabwa imbwa kubera ko yari umunyamahanga. Uwo mugore ngo ntiyacika intege, ngo aramwegera aramubwira ngo ariko Yesu ngo nubwo ibyo kurya by'umwana bidashoboka ko byohabwa imbwa, ariko ngo n'imbwa nazo ngo zirya ibivungukira bivuye ku meza ya sebuja. Bibiliya iravuga ngo uwo mugore, Imana iravuga ngo sindabona umugore ufite bene kukwizera. Duheze Imana icubahiro. Oh haleluya. Ngo sindabona umugore ufite bene kukwizera. Aramubwira ngo genda bikubere uko usabye. Ngo akivaho ngo asanga umwana yakise. Kwizera kudacibwa intege n'ibihe, kwizera kudacibwa intege n'ibyo uhayinyuramo, kwizera kumena. Ubundi definition yo kwizera ngo n'amaso areba kure ngo kukarenza ibihe n'imisozi, kukizera ko bimeze nabi none ejo bizomera neza. Ibisozi kugose, ibihe bibi, ibikomeye uhayinyuramo uyu munsi, iyo ufite kwizera kuzakubwira ngo ibi nubwo bimeze gutya ariko ejo mu gitondo Isamariya ni heza. Mukubitire Imana amashi cyane. Haleluya. Musi umwe Revera Mudahera ngo i Burundi yaratwigishije hari kuri Pasaka, aratubwira ngo aratubwira imbaraga z'abagore, ngo abagabo bari muri twe barataha bagenda bavuga ngo iyo baje kuba abagore. Naje nyasomye Bibiliya sanga amagambo y'abagore bakoze neza arakomeye kandi ni menshi ntiyoshira. Iki giterane cyoshira tukadubura ikindi kikaza kigako. Hariho abagore bataferize kwizera banditswe muri Bibiliya. N'ubu hari abagore bakiriho bagiye barwanira ko kwizera.